Hello, so piulen autte na damjing huinam. Tuni hin. Zan mang miel a kimutu i bove tin. Na hin miltangi kiti. Iso pipau. Lam khutin thang wili sitlovin a hin sud. Tusim ngay umta. Lungsin umta akhat hi. Tun. Ama na hin sud bangbangin. Atusim langa analut kitaw hite. Lian langkum ahun ki in. O lazong ang lungin huhui akain. Chunga kun thonggo ang zu la achun mitinin asaijing phalpigo ahilole December ren atiu chu hiding hitantin dapjong adap le jingin mitin kinip na Christmas zong akai nai le jingtan ahi school ho zong annual exam achai win winter holidays chu akilagam tawin ahi bowling hen hostera hizong le inlang ang pot gam tawin ahi chubang achun gampama uma na tong hi hen lekhasim hizong le insung mite gole pai hi lo le alungsit pen uto ki pa le thanum ta a Christmas mangding achun hong so tawin ahi hitabang hola a mamang zong chu alekhasim na dilhi turpi akon 15 December ni khu achun ahong selet na wang ho mat bung zo na chun ki pa ta chun ahong ta na hi Dili apat Dimapur ge flight na ahungin. Dimapur a apanew zong. Muat bung apat kinkhat na hung hizi chun. Ana nga atoin. Hotel khat na agi lonin jingka achun amani zong. Apanew gari achun. Muat bung zon ding achun ong lunta na hi. Hiti chun amani zong. Kimancha atan ho. Gari sung achun. Ang kyo limpe lonin. Gomal zong aphin he ho zingin. Lampi ho zong achinde adu zingin hi. Kopi zong ang lung huntan bazar ni hin ila lang hiwang achun Christmas tikon ahila mihim tamto go pin zi chun ano ala zingin walang kan amamang zong awet le ale langin mihmo chen chu avein atha nom le zingin hi amani zong veng lampi zulun na a ang kitol to tan ahile lampi lai ta chun mi khat hi lampi te to mo jinga chun lam ana zo nin gari hunga ipi hunga hamjong helo wachun lon he hopu machun achi phe in awan ho vet lela alop la jingin gari sunga to jong le tap kisna lai the ahin ama chula achunga lungla guti ho chu ti ul aba sa in ivet le ama dinga chu khalai abang jingin ahi mamang jong aphonen koizong hiza hibang seloma kidon ham zukham jong apabet mo meti a aphuna apanevin gari horon achuti me achun aung ki sena aung kinung heita achun mela lom lo zanmang dinga zong ma dia deilo amit su lo ham tia anoi noi jinga athabet kirwang achun amimu pacho angai ngai mel achun amuin hechu koidang hello nyausen apat agongai pen le ama sun golpu pena ane aloi pa lin pu hi achun apaneu ko machun gari akham sa in akumin adelin abana chun amanin bai len ipinati ham ipilunggel na niya hitabang din mo na nanumham kinla ke hungkal nga lela ki pa ta ninanga ding ham kitia kan ko lela kan ko da zu tupun na fon si hinte katin tia mamangin agol palin pu ko masi achun din puzong amay agutui ho chu an kitiin ngailang he ho achun ahin vein ahile agol pa mamang ahi ahe na chun nong tambay ke chun la nong chen den gul tam katin koi he hu chun ahin se in nong le apabe se de new khat nila apilo le nong wai lun lop na atia ase chun mamangin jong ipele in chi hite ti a azol wang chun anom pon sum zakhat ape in hungin garia hong tovin anzola ga ki chona na te ti a alep le machun garia hong to ta na hi golpa ban bola chun akinga in mamangin jong adong kinin ipidia hiti ahi nanumham bai hibang khusung veng sunga mi phale mi vet jui thei hi atia ase chun amazong paujolo sa sa achun bai lungsina sungil akelen haisam paiding kahitai ati achun ahat broken ahi di chu kain gel do paingal tan ngainula ipinati lunta o kati paile achi tai ngainu achi tai kenthei keida hlan ti pumachun
asakawa adon mo akipu chu ahin le in athol kit gu na chun mamangin ala piin chu zawa chun in alung tawin hi len puzong karya pan akumle akisep lu kinin ading do kinin kagolpa ahunglung tai tin apeng peng jingtan hi insung alu nun wailun namai cham asim za uwachun mamang in kutezong yahulimpi chomlo wachun agolpa chu apinten sunga apuilunin athi hulin avon che ho chu asula pi to amawon ho chu avon pi tan hi lin puzong skhawa ki po chu adon kidin athol cha in achodinga chun aloipa mamang atemin azol zol le hunlai chunga chun alu in achi melmulin ai mulhatan hi mamangin aven amel chu lamdang asan adup lajingtan ada la masanga chubang mel hoi a ki thangle mi phata chu amel jong atim lajingtan hi mamang jong aloi palin pu athu hi hol pandi hi tan hi agolpa imun upsel pha na chun mamang jong common room atto anu ko machan atovin thudo achonei panta na hi anu in jong ka he hi thu ka za to ba le ngai nu chun ahin khen a hi atiwa amala hopi thela helo ati achun ke jong kalung hang do in itidana ngai nu chu hiti achu theham chubang ki ngai luna khusung veng sung chubang mi o cha lepa cha chang thuna kaloi pala ni banga kingol sa la helo watia kadole akoma to aloi tenin jong aji hi tu ge hin koiman ka hepuvi atilun hi kanu in sei kinin ka heta hi nagol pa jong lungsi da umin po na umpi tilo imadang la kilo thilo ngainu in a hian aza til chun ali anyawin atil khowun ahil uvin alunglit na din sei pi thei a sei pi un hinda amazong chubang kilung sile kingai luthun a hello lam talo ngainu in a hian chu agelle zumle za cha ki savala tangtom to akop athu zolo hidi hin a hidi do a hitai masanga alin anyawin angam sungle ngai lu changpen nagolpa jong tun aphat la ya ki chipia ne the cho pi chpang hon jong zukham puma ahong ting anui sarwin zukham pa ahong te tiwin atot jiwin azam jiwin minumi pa hon jong asun azana lim khalowa khama amu komchenga sum athum ji in koiman aphat la ya athil pa bol ho agyal do tapun amu sit gam tawin amala achanga lungleng vai a zuhi agolpa pena nei hitai hichun mamang jong agolpa hi ngainu hin epizia ana hian hidam ti ho hi holding atipantan hi aloi pala ho pi the hi pon ahung kha le zu holin akham ai mutuka ala don don jing linpu anu tin ni koma achia agado jong le a hian lele tilo chu amani jong a he anum di hun pun hi linpu hi mi kam thom jong hi ji a hi alungkel ho jong koima koma amo sei ji lo hi aki khen pel huna chun angolpa mamang be hi an omle an sei pi mai thi hi ngainu kola do jingding atilela ai lai vela ki khol ma su phon hen tin akol ki tu pon hi jingka khan hi angolpa in golpa in achun achi in hi le ani munup sialin amazong ko ma chun atowin thobu atile aki hi phe in alkhap chu ga ki kai phele diary hidia gin mo khat anomin alan aga phole pengmai ma se pen achun antor story ti ani ki sun amun aban ga phole a life story hi di chu aging motan amanjong phalna radi lo wachun asimin ahile hiti hin ani ki sun tan ahi kagolpa mamang to ke ni jong neulaya pat school kha na hong kai to pe kai lunin pathilung sin in metric jong ka chai lun tan 11 le 12 jong takhat na sim khom dinga chun tamdei christian kulesa form fill up kana bol hun tan hi ini jong amasa pen ni kho achun college ti dinga chun kongki go do hun tan hi katha thun jong anom le jingin hi aji chu neulaya pat college kai ho chu anaki thang siji mama hi alang khatna ki ho hi mi banga nei lo ka hi ji uzong hintin kangal pon kagolpa ngai ta mamangin elung sinin i he thim jong hintin kinjong ama ka ngamsung mama jingin hiji achu ama ko mabu ka to na ka dai ji luna kalungel hojong ama ko mabu ka sei ji hi midang ahi lo le mundunga kumting uicha mai khup ka bangkit ji hi kagolpa hi metot se mi kam fel ta chu hi
college lam chu kazu jinglai thuna chun kaloi pa in jong tuni wang nga hoi ta jong ki moditai nang za cha hela ka hepon ang di jong nga khat wang i bol ta chop de hijing ye 11 isim sung bi a ati achun ke jong ata ai piki bol ko hi jong le ka sei banga kaloi pa ko ma chu sei mo bol mo nei lo ma chu ka hi ki ji chun i bol le hijing chu la ti achun college get mai kain pathun tan classroom ho ka ki le le lun in ka mu thun le bel hongin to ki to achun ke ni jong classroom ma ka to na hlun de back ka ki koi lun tan hi thu chi in ema ki sei phat le sakhi ngal peng a ima be poi ki thole kloi pa hi to ke ni jong lekhala ma jong lunglut to lekha jong kai thei le thunin a hi high school life apan rank 1 hung ki chu to pe chu kai thunin a hi hichi chun class ka nei pha leo lunglut ta chun zilkung ho tu sei le hil ho chu ka ngai ji thun in free chu le ka khala ki ji le thunin a hi phalani ahung chalin class kila apat lakhat jong thing de hitan nikhat ni class ki pat masanga get mai ak kolpa to kom thun le masanga ki mukhalo bin ave tia jong ve chim hoi hilo pasal mu zo si dia lunglai koi thema ma nunga mel hoi ta khat chu aloi nu to ahung thun in ge ko ma pasal zo si chu amani kom lang velo chun koi ma kom ta povin a hi koi het pi lo chun lungela section ki bang le ti chu a hi pai nga le ki gel bang achun mi zo sin jong gelte iwinte ka golpa mamang in bai chiwang ipi section hile ka bol che a hinti achun kim thimo numai mu zo si zolgo hi in ka ti in ama jung hong nu in lungneu hi ta bai kin ka zol ding a hi mo jong le nang dinga izol tho tho ding a hi ti achun ka ki dai thon in class ong ki pat le mi chu zat lunggel la a kilungel chu chunga pan isan pi jong hin tin ka kom ta a aban ru achun ana towin a hi kaloi pa jong ai ti aninga to nung lo pa chu ai chu te no in ke to ngi atin ke jong gucha amale ma ki mani tiu chu ka tho hin tin kaza cha cha to na wa ka sa in ka ki hel pi ta na hi rol kor jong ong ki bol ta na hi le pasal ho chu aimin ong ki kok sanga no menu ki ko dingkal bo chu ngalel kan hiu tai aji chu amin ka het nom ji u a hi jil kung nu in jong tingnei ngai nu a hin tia ama jong ahung din do achun kalekha ka phong do in amin chu ki su ta na hi nidanga jikung hil hoi ta angai te ni chu ka kom thuna ngai nu zo chu ka sim thun tam ki hello kloi pala thim thei telo oi mong in abai ka zol tho tho ding a hi ati to plus si le ka kisi to thunin ka ki tim housing thunin in kong kile thun jong le ama thu bo hitan ngai nu jong a ko chet wang kai thun lo lai ji achun bas kha na ka to khom jiwin ke ni mat bunga ki kum jita amani golta chu ato pai pai ji thunin koi kho pen hidem wang chu holding ka ti thun tan hi ab takha zo wahin ka golpa in jong tuni le ho pi chom hitin a khomin dong hite koi khomin do ji in athi he titan kin jong ki do na do ngam le ke wang amai jong ka bingam hi ka ti achun kloi pa in jong ka te na hiti le na dam sunga dong ma jong ni pon ate 80 in ole na lungsi do ngam hitam ti a nuise su a nc achun thimo zanivel a ke hebe ma hoina sa ham na ti le thukhat hin ka ti pi achun ka golpa in jong ai lo le nang dinga pol chup ta te akidam le e chu adan dan keu min tin nang thip to anu hi pai ki se chi jong le na te mong le na golpa kin na sei pi nang ye ti achun ke jong khat vi washroom ma ichi a ilim iga ki vet diha chuting koi zol thei le zol mo ke tan te ka ti pi le ka te hoilai chu ni ki sun le lo le khala hi thia na mela ne lo wanga hi einin ngainu sei wanga hi numi phabemin nain ngol pi mai thi a hi agua ati achun kin jong thil hi ai dom sei ji ding hi eini le ini ki pa chat wanga amo mit ahon pi diu hilowa katia ka ki tol thun le ngainu jong ahong kitan ka golpa in jong do jing ding ati achun ka tu in ole hopio inzole ikisu zum kha ding a hi tia ka tu achun ngainu jong azut na dinglam chun achi pai tai college ong ki hen kitan ka golpa in jong nei zui dile nei zuin ngainu ka nga do a khau pi to tho ding a hi ati achun ba sa kam kal do lew
to na awang tapon pasal ho chung langa kato kit phat wa chun kinjong ka golpa chu kaga yang hovin ga hopi tai te ipidia chung langan hong to o kaga tile ehin khianin nangde ki gel jong le ki pa di tilo ehin tin azinga ke ni jong kachi wa lunin highway a bus ahungkum kanga lun ta na hi amazong achang sia ahungkumin ke ni jong kloi pa to kanai phelun tan ka golpa mamangin good morning wish aga bole aman jong ahin bole in ka golpa in jong kemin mamang ahin ka golpa min lin pu ati achun o ahin tin tunin angol nula ipidia nglo hitam tin atong kinin tamlo chu ati achun ka golpan natha silo hinam na changa na hongjing ke inila khata kai lo le kani luna kai lo ati le ipi kilodium ka golpan ahun humkham be ma chu adon ponin amazong achanga ahiji hamla ka hepon ole ke banga za chu si ham ka tapon da do lo wachun achi ne chu avein achi pheipe jingin a hi kloi pa chu ga tat zonin mi za cha hi ho ho te hin tin ol chan ka ga sei pi chun ka gol pa jong chu tinai khoile a kho si che che ti dana chun ka sei jong pi ham ti lo wachun ngainu ko ma chun na cha khan hai ngainu za cha na thimel jong ka pothon poi ka gol pa lin pu wang hi pe thei mai mai hi a ati chun ngainu jong ahung nui chu that jingin kloi pan mo a class khat hi jiwa ke holo jong chu ki galmi to wal ale kain ho thuna hi atile ngainu in jong a kho de poi ke jong ka gulnu to ke ni bo ki wop ji thuna hin ke to si poi an ti achun ka gulpan ke long chu an ve in amit ahin sa khum zonen a khomin ado le kpi an ti tan nang ni la an ti achun kloi pan mot bung atin hi ti chun classroom kulut tawin ka to na chu ka jun tawe ke ni hi scan bench abo ku to ji thun in ngainu jong keini kyang langa chu scan pen sa to ji hi ti chun ke hojong kong ki wap thei le jing tawin ki wap thei ti wanga chu ke chu azaw lo to bang ka hi ji e aji chu thi be cha kamum jing ji hin ka kulpa le ngainu to agol no ho bo chu ki to non nom asa ji le win ke jong chun nom ka sa lo hi pon za cha zo ka hi ngainu le agol no in e ho pi kham khama bo chu ka don pu ji hin chi jong chu kin zo zo na ka don pu ji hi ni khat jong ki khenting zatamin assignment thang matbung chaw ne din kam tawin hi keila sumjong kinai lo bara ti kham bep kinai ji kamai amol he hu jingtan hi chi chun ka golpan ehin thimu in washroom ka chi de atin nongdem ai ti achun ke jong nawa ka sawal jingin henge ka ti to achi ka kopta na hi washroom ka thuna chun mamangin jong asaka wapat jani hila do in ei pen ipin bol ham ka ti le ngol hi tango tuni chaw ini ting let nangin aman naga pi ding hi ati achun kate bai nangin jung na pi the chula chipen ta chu katile na to dol ka sei pi hi thibe chan pilachun a hi tai ti achun kinjong so of ball din ti dan ham ka ti achun hoilang pi ke se hiza pasal hiza apat na jong hiza eni ni pi lo le thasit chula aban lang le ekingam sungting lo amanin jong ahin pi na hi de ole nangin pitango katile mamangin jong pin katile pio kinil sauden ngai poi amdan chu mamang hin ngai nu mu dinga hi so of hilova to dialom bolle 80 sa hi dan hi class ke cha in chawjong kan tawin ke jong aki to na chu ka ngai in kanuizin ngai nu loi nu in jong len ke ni to ki wo mahi niki palu ngam hai paujong na pau khapun athi be bu jingin e hinti achun ngai nu in jong achuba ipiba na ti halen ole nang type kai thun lo ngam ham ati achun kinjong ima ka ti pui anom nai nom isa lo le ikiwo wop diu ham ka ti achun ngainu in jong ale holim dum dum ji ta hiti a hintin ka golpa mamang in ain sei kin in ama hi e keini kom ting kiwop nau thu hi abula pan ase ya ki pa ji momong hi khae he ole za chat pi the hi ila uwa jaw ngam ham ki khol huno ain ti achun ke jong kamai hong san la jingin venadi ka hetapon ngainu loi nu in len koi hi ni za chat ha nang amel hoi pen ki hozo aza cha ka pan diu ham kitia ai ti achun kinjong koi hi kaza cha diu ham mamang hin alungyang ngai to amo se se hibuwe mi na a mi thep kai buwe ka ti pi in chawne to hiti chun ke jong a se jiwa chun ka hulim je job jin
kang da do hi lo le ka ki he a ngai nu mai kain vet kha ji ta chu le nervous ka mo chi chi jing jin hi kain ne chai pha nun kloi pa in ko ini pi du ta oti a ang to la kin jong kin pinang ngi tin sumpi na lang chu ka chi a ka gapi a kong ki le ngai nu in len nang pi hi paulo mi action bo hitan hilana a hin ti in ka ga han siwin amani jong age ti pha na chun kong ki khen ta vin hi hiti chun ki ho chu gorcha ki ngai ta khong pong taw vin nom kain sa le jing vin alang khat na ka college uwa pasal ho chun ei thang si le jing ji uwe ni khat ni zil kong pu in question khat e hin bol taw vin koiman adon but tapon hi chun ke chu e hin ve in tin pu nangen ne le in sein ati chun ke jong mi da cha si ka hi ji chun ka ge che chunin e hin do kit phat na chun ka don but le e pa cha le jing in ngai nu lang chu ka ga si vet le eina vetna amai han siwa aum chu kaga mupal jamin ka kile hai pa in ka tol hatai hichi class ong ki chai achun ngai nu in jong ato na muna pa na chun len nang pi hi lekha na bol thei ke hila ati achun kloi pan jong a bol thei ke hilowa a bol la bol thei hi ama ki ngai pi ki chen pi na mai chu khonung le service khat mu te di hin awang panu hiding hi ati achun ngai nu in jong len pu tabang ki kimule phadi hiza phala phakit amela hoikit tia ang to na chun kin jong chi do question khat ka in share adi ji achun athim jong ka hepui ke hello nang hon jong na he no tamta omding hi ka ti pi na hi hiti chun ka tot khom vin nom ka sa jima ma jingin hi ngai nu le aloi nu to khong ki wa phar wa chun ka hin ngam sung tan hi ke jong leinoi sung nu ya kiloi do ki hina sa lo chu kalong sunga chun ngai nu ngai na chu ka hen nei tan tin kai mu di kun jong le amel hoina chu kamit hlan ahung lang jin ka changa chun kan se su jin angol banga chun khan jin hi ni khat jong angai banga off period a kama leo ke jong ka jun hong su in amo ko ma chun na to u washroom ka chi ding hi tin ka chi pai tai khong ki le kina ka to leo class ka nei ki diu hitan ngai nu le aloi nu jong washroom a chi hlunin he chika chun kloi pa mamangin lien pu bai thilkhat ka se pi dia itin seitongo ipichu nei do ngai ham ka ti pi le cho se pi da tante ka sum asile tin ei dai in ipi hizo seitang ka ti le juntha na chi pe na chu ngai nu in nang chun ki ngai pi na em ti a ei do akin jong nang nin hoilai ni kla thun po ka ti pi le ta inem ei ti kin chun anei poi ka ti achun ipidia nei do ham ti ka do le ang noi siwin ima hi di poi mo a kain mo do hi atia kin jong ka cho tia ka dai le ima cha hi poi mang ka mo do hi buwe ati le nang nong lung che ni o jong ni wang pha ambula kin ki zol hen ki tia to a nang na mo chan ding hi ta hila tia ei dai achun kin jong nalung kel chu kisim thu in lang ki pa ta hi te min ipizia na do pon helova tia ka seile ale ngai pi ane e kan ti ta hi de ati achun kinei lo chu koi ham hin ti le koi nungo agu ti a ka do kit le ga da kit ti a e dai a kan nui po la kit lun le ngai nu te ni jong ahung phe in ipine ki se luna na chu ti nui lun ha ti a e hin do lun chun mama in pasalin nungo athu ki se na ta ti a adon pun achun class lang ka zon pai pai ta vin hi jingka in ngai nu in message a hin thonin len tu ni khong thei lo de hin kaloi nu anikwa pilun to a hin tin kin jong ipida o kati le kata sa nom tim lo chu o ati achun nalel ham ti a kaga do le kalel walo pi chu mo a katha be ale ki cholding kati hi a hin tin a hi jong lela phaten ki cholin lang hungdam do lo in lang jingle kule sung tai din hin ngai tu o nang nom no le anom ji poi ti a kaga se achun hingi kidang sanin nong to nin tin e hin thonen adam wa kha le ti a kain dai na he ka ti pi in ki got phan hi chon ka ki go de thu ka sei pi in ki text chu ka ngal hun tai ki jong kloi pa to college ka chi ki hun tan angai na dol achun waiting se na ka to hun le ngai nu loi nu dei nu ang kum thlan kin jong ngo chi taw te ka ti achun ma mangin ngai nu la ain ti achun dei nu in jong lin pu in sei pi lo ham adam poi hunglo ding a hi ain tin ke chun la ngai nu in lin pu ain sei pi ji achu
nehet diham kiti a se achun mamangin hin veso in mi te wang anama chal the jing uve o ake ho naw jong ko ma sinum lo a hin tin hin dai kitan kin jong to an he jing hila ipi se ngai o kati in mamangin jong teinu hi poi naloi nu ngai nu khun ki ngai pi ani a adole ani poi azol khutama khacha anu pi he nangin jong nazol gun ham ti ang to na chun kloi pa in jong he chichu na ha sele ho ki ka jong ke bar se na khadi he ati achun kanu event deinu in jong ale lin podia nazol gul thun ham ain ti achun ke chu kathi be jingtan mamangin kati thimlun hiza na so pi pa hi homo bangjinga hila ke ko mala ka kichen pi tho ding hitia ki ha sil he hu tia ang to na chun deinu in jong ta bina kaloinu in jong len pu hi athim ven hele kilomi ti achun kin jong oya de 80 ko in ipidi 80 diham ito lew thu chum a hin kati pi e amani jong ong series lon in ta ba a hi ama hung lo ni chance pata hi ngainu in jong len pu hi ade hin len nangen nalung sile plan igon di uhi ong lung ding sunday le chu lo pa nga chui hla chi ding plan gong utin chuting chu le propose na bol de hi eitil hun tan ka ga gel jung le ngainu ko ma ga dina lungsin thu seding chu katimul athau jingin dala akida theipun alang khana ka ga gel ki le pa jong ka ki pa ma jingin a hi amanin jong ke dong se sulawa chun hiti ding chun akinop to da vel hun tai jingni khu in deinu in mamang ai texin ngainu a khusi je a aum pi dan le police ong thailo di dan en se chun mamang jong kai in wa hungin yong sei pe in ke ni jong police chilowa ngainu ve a chi ti chun kaki kulhun tai deinu ka text lun in athum dan ka sei lunin hiti chun enangal hun din ka ki phat sa tawwe keini choi thei choi mo chun tei tui e par ho chu ka cholun in kloi pa upa scooty achun ka chilun tan hi deinu in lampia in nga uvin ke ho jong in ka klut nu chu ke chu ka kam ka den jing na hi ainu chunom ka sa wal hi hi chun kaman ru ma chun ngainu jong keni chi di ji a chu ham lup na langa amlo wachun kaman ru ma sofa chunga chun akizamin chubal chubang khalai achun blanket nilang ni kisilin kamu achun amel chu angoi chat singin lungsit mel apol he jingin hi mamang jong ang tot pai kinin ngainu chu anui sanin nangbanga salai ta deulo ta blanket nilang ikisille atin kanoi uvin kinjong alaya kitung tebar chunga chun katirin choi lun chu kaga koile ngainu in jong kate ipi hin choi ngailo a kein hongvel lun jong ki pa umwala hitai nangni gola kanani kha lun wang pha ka kisalun e pha jong na polhun in tin aholemin kinjong kate ihone dile don dima ma ai buwe iho ki ka katin hiti chun chulo pa nga chi de thu mamangin ase achun ngainu jong atha nom le jingin a hi ka ki hulim nom wal uvin pha chilam jong kan he povin nisa anhlum do phana chun kini jong hungkile ding katilun tan ngainu ko ma anadam loi din kan vai tha lon in kini jong in lama kongkile lun tai ila ka loi pa kom kulai lenga ka chile movie ka vel vel lun le message o hungin ka vel le ngainu a hin len mamang to nangni wang da phamong mong lun e tuni le hung vel lun a ne le don ding thei tui jong nen choi ki lunin ki dam hut hut le akilom jing tai ati achun ka reply lun in nadam ding khail hun ji achu konglun hi chula dampai ta nate kati lun ji a apat ni a konglun lo hi nanat kho de ki hele message nein thona nadam do na se achu kyongta dinga tia kaga to lun le a hi nangni lung hel dam doi tin ang to le kin in jingle school nong thei dham kati le ka kita san hi ki chol na lai le kati ki dam thing pat phat le na ain ti achun ngdam thing set phat phat o chulo pak ichi ka uwa nadam thinga hi kati pi na hi koi ma happy lo wachun nikhat jingjong ngainu mulo wachun kalung among zoji tapo na hi nikhat zowin ngainu le dainu jong college ongkai ki luntan amel kamu achun wahin ki class wo kabang jingin katha anom ple in umji toji ke tapo na hi hiti chun sunday ni jong hunglung ding ahitan zanin kaki gelin epiti ka seide tam ti achun kom chandi chu karuma ka tho thole ko nu in e hungbudo in
ngol jong hi nangol ngam hitam ipi bola kinai na him ati achun kinjong thibe achun imacha na he hi kati pin kasol do kitai konu jong ade asolin achi do tai jingkho angwa tan mamang to kini jong chulo pa nga chi ding achun kom tai kaloi pa in jong hiti anom ding hi chiphat le hi chi chuna sei ding tin e hil thung ke jing in a hi ke ho jong ka kisu tu tawen kalu tawe mamang le dei nu chun plan agon lun a hi ji chun ke ho jong chip so them chu ne ding tin ka to win hi le kaloi pa jong kol hung ki sabe achun mi ho bang achun aponin minute ni zawa chun dei nu jong akom je ma chapang ki chem ho chu aya hiti chapang kho o atin adelin aga ki dai pi in ngainu la ke ni bo chu idal halun tai ke jong ka chang kong hi ta chun ka di min duk du atitan ipiga asia ka ho dem jong ka ta pun hi ngainu in ihin hovin ipi me na hin na ke jong lung ka gel ji chun ka zawa apun ehin tong pakin hi le khongking jap jingin an kam le alu ka tin nangla ngai ka ti achun dal hin tin ke jong amun hi nom na se am tia ka dol he nge nom nai nangin nom na sa lo khan hai 18 kin jong nang nom le nom jinga hila ka ga ti le ep dialogue zep na thim che che jing tai a hin ti in kin jong nei hil do hi ta hila ti a kanui le amazon a hunu in kin jong ka dong kin in ngai i ho ngen to ikiwo mavin ki ngai pi nei lo khan hai ti a ka do le ka nei le ne ta hi de ong kidang sana ipina gela hi chi thu chu ne hindo hi ta kilomo sana anti achun ke jong kamai ahong amla kitan kinglenga ding kaloi pa chu kaga le akhut ahin za min seilo lain ahin ti dan hin tin ke jong ainu kom lang ka wikin in ipi kilomo ham ole to theilo dan ham ti aka seile ai poi athi be be ji ji achu kati hi ahin tin ngainu jong aga kalele in deinu jong hoilanga chikin hita achapang dei jong hu mamang chu aga kovin hungo singju jong kame chai tai ne tau ti ati le kloi pan ka khungai o nunga ho ko hi ati na hi le ngainu in jong nunga na nei lam sei do lova atin anu in naloi pan la nunga ho to kewa len nang la na nei lo ati achun ala an jong kai he ekati le mamang in hoilaya akila achom mo hol tang 18 kin jong kalungsunga pogi zo si chu seidin kaga haine min thile thi hinle hintin mi khatwang uma kisengam lo hi o katile aya koi o ahintin e hinve in kizong kaga vina kasinom hi e kati achun amai amolin ama gela chu midang kaseina hiding ahi sa hintin 80 koma ba ko in anunga ho icp diam ati achun hilo nelo gen thei ka hi ji in kisonel na dim thajing ka hi ji zo ahi katile ngainu in jong kate koi adina muna ding ding jing ding ham ati achun kin jong kamit ka singin kalungsit penun ka dei chat nu koi ham tia ai do le iti don bot hen nei ti ham ka ti achun kai thei hi ipin sei na ham ati achun ngai ne chule em mi da chasi mi paulu ka hin police nong sat pen ni achun mamang to kan keulun in amel hoidan chu eini chandinga lomlo hi jongle kole pai be in kiwa pi go hiti ti achun kana tup thun a hin yung kiwop leo kiwop pi nanom thun in phal ani achal banga mi him lungel jong aniki khel jin lungsit khain chan khatan hinla nei rogen thei ka hi ji in nako malungsin athim tu lel dingen jong thingka ki sapun loile gol i mohi ke dingen lingsit ne tia kan ki gel chu a hi hinda nitina ka ngai na sang che che jingtan tuni aphat klem pen hi mangcha kalungsunga nang kalungsit na pogi hi nakoma kain se la jing hi ka ki songlel mama in nang hole ke ivet ka jongle vanele tabang a hin agel thi di jong ka ta san poi a hin nakam chengti anei don bot din ka hong tawe ka ti achun ngainu jong akun den jingtan ahong kingi izonin kin jong ngai sorry keji anaka de hi le nei ngai damo ka bol khel tai ka ti achun amitli ain gi thi in len gel pha lu ta a lungsil ne thu na hindel jing ahin tin ke jong nomlo dung hitan ti katin a khodi poi ngai no ke thi mo a hi hinla gole pa ya kiwap na wang beisa pautina kati achun ngai nu in jong ipida em gole pai ahina abe ahin tin ke jong si a ake sei pat ngal ta le
kichia achu na khat sa ding hi tin ngai nalung sit na kathum chu na gelmo warjing em tia ka do le amazong athi be jingin kenglenga deinu aung phei amu pha na chun hin gelna nge lin a hin taki gel ha lo kha jong le nuhang hi to o ati achun kinjong ipidinga kilunghang diham tia ka don pule deinu jong aung lung chenin ne de na sim chai uta kalel warjing e chapang hoto ka kichip le tia aung hai lu the thu in ainu in jong ihung den jing hi dio ati pi achun deinu in jong aga dai in ipichini athei simpu chu kenglenga mamang jong chu aga kawin nang jong ti chen dongma nei dan tan a koi to na kheu o ungtang atile ngainu in jong i ho bu hi we dongma nei lo agu a khat ani koi a hi nunga ho hi ati achun deinu in jong ale khat che kyo ngai ta hila len nangla nei lo o ole naloi pa banga agu a anaki ko hei ati achun kin jong ngainu lang ka vetle aman jong ahin be chenin kai ta he de ka ti pi in ka ga han chome mamang jong ang phe in hiti chun mamang dong ba nei dan ho chu ka kheu win deinu to kini in jong mamang in abol thu hi chu khe thun hi nei te ho ne to ka kheu lim win lim ho ka kila win inu to kini jong teum ta chun ka kila khom thun nei hi ne la ai phan chun amani jong ke pi ai zon ding chun achi hlun tan kini jong mat bung zon chun kong thun ta hi gari chunga chun kaloi pan na se hinam ipsam thudo chu a hi jing in hi kinjong adon bot jitan kai thim thei pon kai ta he bai hinge jong ti pon nga he jong ti poi om chan sei don wang chu anup to poi ka ti pi le ipti hin don pon ham ti achun idong kitan le num le nang zo chun ido hi dio tin kanuyen ka hole seiloyo a hin tin kinjong kidang asa in gelpha lo tin ami li jong apule ipi le hungi gel nge izem tia kanup do le no mo sa hin ai ti e ka ti achun kaloi po ahung hai nemin katun tun ahin pengin kinjong ipi hita ka ti pi le akhet mo sa in kinjong kado to le dongma nei pa na hi ritai ahin ti achun nangin hoilai ka chu na hi sa ma anuma na koi kin hita ka ti le hepo na te hlunting chau nei cho pi le pu ka sei pi ti hi ai ti in kinjong ai jong le la tin mat bung ka hlun achun chau ka ne hlun in ani to ko kop le an seitan hungi gel ngi ati lai ta chu a hi tai na yang bol hi khap me ya ba ko in hingi ati jing di ham eti achun ta in em bai ka ti le loi pa hi mo mi ne hi sa ham ati achun chau plate ni ka order bele mamangin patante bune phat hi ta atin hi ti chun ki pa ta chun in mun konglun hun tai ila ane chaya ngainu ga text ti ka ti le ka ki phalam kinin ipi hi le in ahlun lo jong ki dong lo wa ga kyo hen ka tikinin ka ga teksa punane tam ngai ka tile a deliver to pon ke jong a pet na chun ei blok hitan te tin ka gel pai jing in kaloi pa ka ga hopia ka teksa le ama ajong deliver taro ke ning dia ki pa na jong chu mei khu leng le bang bep ana hin hi chiwang kan ni luna ei blok thun hitan te ka ti tai deinu ka ga kolin dei loinu phone itiha message deliver thei poi katile kai hi be ale ga ve in lang nahin het so ona katile henge tin call ka thal huntai chomkha zuwa message khar hongin ngainu a hin ka phone battery be hi charging ka bol chu kate bune chaya kong le ber ho kain ki sop chai chet hi nangla na ne tam ain ti achun ka ki pa ki warjing tan henge kane thai kamo ki jamjam hi suna kalungsin na thu ka sei chu do ki dikatile azolang ki khen be ma min chomkhat enga intia kino he ho jong chu kanom kit pon khatlanga henom nan kanga lelwal kit jing ta na hi itia thudang danga ka kitek sunle aman jong tu ni ana sei chota ta ham ain titan kin jong itia zo ka sei kha o tor jong tor kha zilowa katin a hi aman jong len kin jong yung ki wop jing phat wachun na phat na le na kun chu dan ho ka hen lungsit na kain chan in hinla no me aki hi ji in lunggel cheng dei banga ka ki sei do thei ji pon hi kel pha lo wa tu ni hi te bang thu nain sei jing chu lungsunga ki panan ka dimin ka li in ai don but ana hi a hin lungsit hem wang ni chan hi to o a hin ti achun kin jong ngai kain kho anu a gol lang lungsin hi ipi ham jong kan he pon ni login thei aki hi ji in he din jong
kanagupun kanule ka unuin hasa ta ay wa luna ekni pinalun su bulit dibaw hi kanigel jing khat hi hinla phaleni kho hi koiman atu tangzo lo banga hi chikul sunga hi kanglun kha a lungsit masat pen nang kahin pi ahin nita sanin la kang pongi kati pi tai chuzan chu keni din leisit hoina hojong alamdang chumde senin keni din kipana jan ana hitai kaki text tho lunin chana sotwal phana chun jingle kolisa kisutu dinga chun kaki waila lun tai angai banga mamang to keni jong kolis ka chilun tai ngainu te ni jong ahung tan ngainu to keni chu nidang bang lo ta chun kaki za cha to se sulunin kaloi te ni in ain tilun in mamang le deinu jong ato lunin einila ipi iti di hita akiti to lunin kinjong nakilom lun chula nangni kingai lun jing tan katile deinu jong hong nu in koi chi to akide hi aki flat to akiti to lunin hiti chun kanu even classroom lang ka zon tawin hi deinu jong science langa pasal khat in azolin anu pi tan hi kaloi pa mamang jong kyo class mama anu me khat hoi asa ji chun kaki tho uwin ka zol do pi un kaki dei sa tawe dongma kanai chi ta ji wa chun nidang phat dang banga kaki pum khom zo povin ahin adongma ho sanga ki ho chu aha ki wop zo kai ki uwin ngainu le ki ni chu awang pha kai lun mai tai nikhat ma hi dogma che ki puya ki huila a haruk chi ding kati ki tawin hi harunga chi di chun kom tawin hi ki ho jong ka chi win nom ka sale jing win hi pirpira chun ka hlawin nginu to del ome tia mun khana ka to lunin lungsi thim thu kalel lunin masanga ki chena in sung sim khom de ho chu ka keu lunin lungmon le kinep chu amla jingin hi chubanga za chi pa chu ipikati ham kang romantic la jingtan ngainu mai a kaila sam chu ka ga hoido in ka ga ve in ka gel chim thei poi na nga hi ka sei chim thei poi kalung sin na ka chim thei poi na mel hoina ka ko chim thei poi na min ngai o ngai no loile golin ina ki polin lungko a lungsin a sengam dovin ku thimin na pol kana dovin ka hin lel tai kalung sin na tia ka saka wa pat ros chu ka ka la do a ka pi le aza chat to kila akomin amazong to leta to koma chun ka hin sang tai dilung sin na tin ka ban pola chun ong ki ngai na hi le ka lun lo ka chun kaloi hon kanong luna pat chun lim aina laman win a hi heji chu eve sa win ke nila ka za chalhonen ale langa ka ki pa le ki lhonin a hi phalani achi in class 11 jong kan chai tawin ngainu to ke ni kilung sin a jong asang le jing tan hi jan khat hi ngainu jong ipikison lalna anei ham ahi lo le kalung gel avet hamla kai pon chobang lungsin na agil dan chu gel pha lo wachun angai bunga off period le ka to khom ji lonin hitin an sei tai nei ki chen pi di hinam ahin tin kinjong ipitu na za kin hitam kichen pi dinga kalung sit nei chu la em ngai ipidinga nei do ham ka ti le ke zo hebang ki song le la na mel la hui a golang nahin hella ki wat pontin ka ti le numi aki hi ji a kalung hung neu ji hi olen nei khen hi to o nei khen lewang ka hin kho hi ati achun mi lam jong helova chun amu chu ka ga si pe in se hi in kya asel ki ti hi mo bol loading hi kita ta in pangjing hitin pathin koma sangkop hi na din tauna join hapan hiti nala kang pongi ngai tia ka keu lim dim tun le pha chilam anaki hepon bel hongking tan ke ni jong classroom lang ka del hun tai hiti chun jan in jong fona ka keu hun in chunglang ka bechi hun in thale a si om lai sin ikilung chin azong om jingi ti kel to hitin henda hen ika hun dai mi him ten ikilung sin hi thale a si aphot chinin pangmai ta hen ti achun katil hun tai Christmas suti jong kongkila tawin amo kho achi dinga chun kaloipa ka tim tan hi le amazong ama dong mnu te kho achi de seiken in ama dong mnu te kho chu KMC hi ji chun hengi ka tipin KPI chi hitin yong kile ting KMC kumpa le hen katil hun tai heni jong jingka ne chai achun ka kisil hun in kaloipa in jong au pas kuti chu aila do kinin ngainu te kho a kachil hun tai kalhun thun le deinu to anomin ki hodinga chun anom de senin hi bazala ne thi ho kani uvin
kiman cha chu nom the jingin a hi ke ni jong pung khat a hlini phat na chun KMC a mamang tong mu te na chun ka chi pa hlun de tu chu ka sei hlun in hom thom ta pha chu lo thei lo chun kong ki khen taw vin a hi KMC a ka kompa ki thunin ki pa le thanom ta chun len khom aki chai dikun lang a hi ta wanga chun a chu the jingin ka zau vin aki chai a hotel ane the kani win ki ni jong agi wal di phan chun kong clear hlun tai ka phone kala do le ngai nu miss kul nga lang ana umin len khom pen a chu hi di dan a hin silent nama ka koi kha le kan he do lo message song ina thonin nga ho to no mai 18 ki jong ka kul le a pick the phone ka kul kil le hin la in silent na ka koi dan ho ka se chun na chun anglung damin a hi kyo jong class 12 kan chai tawin aban le hoila a kaiding le ipi boldiham ti chu ka se iwin mamangin ipi hile pass loading hemasa phaduti atin kanoi iwin ipi hile seimasat ngai chule emtin ngai nuin en sein a hi ke chula aban simbe nom jong leng in chen to lo ji achun kathi be in imacha ka sei pon ngai nu in wang nurse training abolom thu ase in hin la hoilai a abolding ho ase chin thei pon a hi de nu in ase in ke wang aphat pu hemai ta hin atin mamang in jong ke wang kaloi pan ase seina a ka kai hlunde hi atin hi ti chun ka ke hulemun ka ki su to lew leisit chu ki ho abo ka ba sa un ka chu hla jing jiwin nom ka sa ji le un a hi result jong ang so tan pathin lung sin a chun ka pasu ke evin akoi din ki pa su ke na hi ngai nu to zan khat ka kyau ludin aman jong asei banga gohati a nurse training boldin tan hi ke idongin ke jong ke hi kisim zo tele akilom hi kanu jong le samtan presidency kulisa ki bola bolte te boldi hi mai tai nang be ngha panin ka ti achun na score jong chubang hoi hi bang pamai a ha le jong le hoita kulis pha khana kai tungo 80 achun kin jong ngai ilungel achoma hin in chenin ato zo poi ka tip in a hi alang khana kloi pa mamang jong ama ada cha hi wanga chun ain sung miten dilhi torpia lekha simsa dinga chun sei tawin a hi ama la ke to bo nom thu ase in kin jong ka se in pai in sung miten agel chu pha hi eini la a khat be mi he thei hi ngai hi nang lol hin jong ke lol hin a hi in sung mite chu pharsa pi in ka ti tai nangge in hitia chuna sei ham tin ka chunga alung hangin a hi jong le hi thei dan dan chun ka zolen a hi alang khana ke jong kanung gel le kanu kui apingin o epidia gen thei cha kana pen ham tin ago achun kana kila sin hamin a hi ngai nun ida la di bon apul ki daw masata atu akloi pan ida la ki ding hoila alung gel ka ban de tam ka ki khutu masale jingin a hi phale ni khu ong chalin ngai nu jong jinga chi ding a hi phan chun ka ki motul hunin tu sei thei jong komplun pun ka ki ngai mamal jinglunin a hi ke jong nei lo sa sa ilong sit pen vai kon do ta ding ti achun hi khat ko opi in hi ji khui hin nangong o vei khum banga kalung sit nan nom pi jing ti ne het pi in kutin aman jong abenga pat box khat ain la do in pung chu ka khuna e pu pi in hi chi pat ki ti hi am lai sin kalung sit na om jingi atien ke jong kitim zo lo chun ka ang koi chop ta na hi ka kol cha khia jingin ngai kain ngai ma sa e kala kang nom poi ka ti achun aman jong ke jong chida the hileng kanom hle e ahin malam hin khoding gelna ahin nang jong inmon hi jong le ha panen hongpangin lang exam ho jong apply porji to o kin jong hengi ngai nang jong hung ha panin o nisa hlum kon chena hitan kin jong ven ngai chungtu ni mulpangin elep humplun jong le ni khat le eni din kolni do hungsu in tin ilung tup cheng guilung ding kinemin ka dot jeng hitte tipuma chun kithalel sa sa chun kongki khelun tan a hi azingin ama jong achitan training sunga te banga phone achoi thelu je chun kini din a le jingin ama puldo na hin khu kahin man jingla a ka golpa pen le kai za kai a epan pi ai ngai do pen in jong dilhi tor pi zon dinga chun omkit tan kaidin kavet na lang chu lunghel nan ei pomin a hi kaloi pa jong hapana angpana lorhina sangta ahin nei dinga chun deisa to waila na kane in golcha ki ngai lu ta ki khen chu koi dinga anop lo
anei hon a di ahin ke ni zong ati so lo kamtlun po na hi ke zong ka sei panga presidency kule sa form firap ka ki bolin private school khana jil kungin kapangin chapong ho tuition kala in hiti chun in sunga zo kham khama pan thei chana chun kapangin a hi gainu zong fon aphal lo ji wa chun khatwei kom phat ong anei ting hin kol ji in a hin eke ho zong le de bangin lungkel zong aki sei man jipun ke ni dinga chun a ha le jingin a hi phan achi chi in kum khat na walta na hi nikhat hi gainu zong kol ka bole decline ong ki bolin ke zong abo hin te ti achun kadon ki ta poi zanlang achun ngai no in ehin kolin azu achu kaga po do ale ka boi a hi a hin ti in kin zong na po do thei ta ong ka ti le kum khat wal ta ale new khat free jap ta hi thil awa chang dukan ho a kaga ki cho awa jiu hi atin ale pha chula ka ti in ngai kan ngai ji wal jingi na kam tam onem ka ngai nom jin ka za ji ting kalung thal na zo si abe ji tai nam namuna golang tam ta hoi nen sa le nen zor zong da loading a hin gen te ke din pangte jingona ven ika hlon hi hlep na izat hin tu ding tulam leng ho zong in sa jing ding a hin la mi amu ti lowin ta san poi ti na ka ti le aman zong hinge ulen nang pang jing ding ka hi a hin ti in kol khan ongi ka la wa nge ti in ke zong hibang phat hom thota na chang sala ki ke hodo atia ka seile atha ko paita na hi 30 minutes so langa chun ka kolphat kile biuji akiti in tu gi a koilum lom to ki ho ha ka tin ki zong lungthe puma chun phone ka vetan hi chum kha zuwa message in thonin kan kunte to ka ki ho hi cho bang phato jan jong so tai imotangi atin ki zong imadang sebe thum thei chum lo wachun mangpa ka thot tai ka gyalin phone ho them an choi pan wa ang free dom chu tunwang ki ho thei ji tantin lunghel no jong bedom tanti kati chu lungmon mo na zo in ang pang pantan a hi sunday ho hi off a hi ji wachun ke ho pidinga chance pata ni kho chu na hi jin a hi ke jong ki pa ta ka kol ji le atam zo abuse in om jin ain pik kom jong le te bonga chun lungkel jong ka seiman ji pun a hi nikhat ma ka kol kit le ain pick up pa in ho jong le masang bonga ki pa le thanom ta in jong apau ji pon ipinati ham katil ima kati poi atikinin ale masang to na bang mona e chobang yodi ngalel tanzia tula na thip che jing ji e fonjong biuji a numa chanin koito na kheu ji ha kati achun ke hopi de ha dhiam insung mi timse na khula na fon ki kul thei ji a inkute koma ide ingai ho ke sia ki ke hoji hi chu atin ke zo kongki param le kinin mo masanga non le lehin kol pai ji ale kasi hi sorry kati in chu zawachun aman jong kata sa anom thim hi ki zo tangi ati in nei pi na ham kati le khai he kalung awai he ho ati in a hi le ngam ta in ki cholen katin mangpa ka ki to hlun in kol chu ka hlun tai chom kha zawachun status ain ko in mazo si hi chimin ka chimi tin ain ko in ke jong ipitu hita status pi chu kaga ti le ehin reply di ta pon hi chuzana chun kalung thimma lang loading tin cheng ong lang in ngai no hin echim hitante ki ngai pidang anei hitante e hen nom hitante thiu achun ka ki kial tan hi ke jung pungkavet le zan pungsam lekhat anei hitan kaloi pa mamang ki kol hin o ama holang imunai powinte ka tin ka kol le ayam pikamin hin khokiman cha dan ho ka seilun in anom le jingin hi chom kha zawachun kadongin mang ngainu tula om chen masang to akibang ta hi ole ngaidang ani ngam hi dibaha katile kloi pain jong ipiti hi zo 18 hello masanga aon ting ama zo in ehin kolji a to akin ka kol thu jong le biuji hello ka le kol a pick up jong le akoi pai ji tai aju ti khana jong chun ka kyau lun le paunu mo he huwa kata sa nom poi ati afan e koi pi a status a imajosi kachimi ati chula katile kloi pa mamang in jong kate mim josi khat vele chimphat kinai jimong hi azul po pai ki tante nalung ne uji ta ve iti chun til khoti the chun ai til khovin hi kini jong nom ta ka kyau lun chu phat na cha le jing tan zan khang kim somne ni makhai lang hi phat na chun ka koi lun ta na hi ke jong lung ka gel le itia kani mu lo ham jong kai ta po na hi valentine day jong hung hi di hitan ke nila
mun chum cha kai thun ji achun kimang khom thei lo di chu kai thun e hi jong le kola lungna chim se na lungsi thim tu sut pi di chu ka ki kot na hi ngwa go lang ki ngai jo si dinga anga lal penu valentine day jong ang thung tan ki jong ka ki sil thing senin ama jong ki sa chai tan te ka ti achun kol ka ga pole nitang pang achun waiting achun kit tan a hi ke jong 10 minutes zo wachun ka kol kit le waiting achun na la in ke jong kalung anu mo le jing tan a hi zan jong pungko lang hitan ka kol kit le angai ngai hi pha na chun kalung na chu kitim zo lo sa chun ka kitim ham na line na hi ke jong bol de lo wachun facebook kalu na hi le valentine day ki pa ta manga ki post ko ma chu ka mu le thang sit le thang thip ka kop ta na hi iti chun ka tol su in a hi le lim khat hi ka tol mang hitan tin ka hinung gel le ngai nu to kilo ka sa ji achun ka tha vel le san manga ma tia jong ka deilo midangin jong atu dia ka deilo chu pasal kharin ain ta do ahin ngai nu to akila khom na kep sana happy valentine day tia ki sun le lim kamu achun kalung akoi ni ding kai ta pon hi ka ga vel kit le 1 minute ago akitin hi akhat langa min amu ding chu ka gel le ka za cha ding chu hi kit hi aji chu ngai nu to ka ki ngai hi ka khusung weng sung zo sin a hen hi tai ke jong lim chu screenshot ka ki bol ta na hi ke jong kalung thim ki chol thei lo chu fp a kaluna comment ho vet ti a pasal pa mina chu ka hole lim chu anum ta pun ki delete hi ti dan a hi tai ale langa ke jong ka ki pai na hi ke jong hungai se silo chun ngai nu chu ka tek sin committee then lungsi na thu ilal hi chen bo hi ti tam nang to hian ting kanom poi ngai ka ti le deliver pon ke jong imwa sa san ka kilhimin kani mota na hi jingka ka phone ka vet le message e hin thonin hoila ipitu ni sehem koin ipin sei pi ham eti achun kalung hang momong tan hi ahung kilep na lai chu ahin ka hai nem kinin ka sei panga min amu thailo min amu tilo ta san lo ting kana tin lungning kana put ahin tuni kamit ta ka moji akhain se hi ka ti achun hoila ipin mu ham eti tai in ke jong ka screenshot chu ka thot le ka te kloi ho ai powi atin la in azo se ji chun kalung hangin thildang dang tu chu ma hin la zo in wang ki bol to po hi ti ka tin ama zo ahung lung hang tan na ta san lo le nang thu hi ati in a hi ama gela chu lim ki dil pai ji a chu koiman muman pon ti ati hi di hin me am pon si a ichuna eti chen ki chun zo diham ni khat le hung ka do tho ding hi kiti banga ki muman lo ti dol ta ahin pathin ke dinga apazo anagon zo azia muman lo dinga umchu kana mu do hi ke ni jong chuzana chun na atan ka kinal hunin hi lungsi ti ta kana chan lungsi khat se kanai kana pi ngainu chu ki hen dingin wang lung ka gel thei mim poi lunghana izanin kine hen lang alungnan andi anaki sei khajong le ki lungsi na sunga aum ding mong a hi tin ka ki gelin phatia hopia lungdang agelova ke koma ahung kile ki dinga chun phate hopi dinga chun ka ki gel hakit tai hinla ka kol ho jong apik nom ta pon message ka tho jong le ave in e reply ta pon khat ve ahin reply nin nita san lo le ki hen le hi tai ni ho ho ta hin ati achun thimona nei lo khat thimo chan a ki hen thei ding lunggel anei wang achun kalung sin di ta chun asandan ka thim thei pon thimona nei lo pa chun ka bol khil om le ni ngai damin nang zo lo wa ipikati diham hen lo dinga ilel sa thim tu ho nai militam ti a ka se achun mihim kam chenga bipo da diham ka phat apama e tin gel pha lo asei do azingin kin thei ke dinga kalong sit pen ngai nu ta en e hin tho dinga chun lung ka gel thei hi lai na hi ke jong thale a si jong ikilung sit na phot china pang hilo ham ven ngai nu chunga thale a si jong betemin amani jingjong lung oi ponte kin thei ka hi hena sa a kalong sit na nisan pia epidia tu a hita banga hin kho naman jing hitam tia ka tek se chun aman jong himzo si hi phat ki khel dung zuya mi himlung gel jong ki khel ji a hi ati achun phat chu koi man itu tang zo lo diu mong a hi nai hi jong le idia su khina be hi la in go le gam go na le jing hitam ven
hoi lai mona hitin mole hlangin e hian hunjung le ni khat so mai ni huwa insung isim khom ding tia ilel sa thim thu cheng nai mi hitam ka ti achun e plai kit te pon hi ke mi him hi na a kam thom le za cha si ka hi ji jong chun kaloi ngai pen mamang kom jinga jong seiding jong ka za cha ta na hi amma ko ma ki seile midangin ai beding sung beng sung in jong ain het ki diu chu ka gel le ka za achawal dizi achun kaloi pa kom jing in jong ka sei ta pon na hi lungthim kap sa le ke sa chu lungam na ding nei lo chun sun tin le zan tin achun kalung sit ngai nu gel nan ne le don bol mo achun hin kho chu kain mang jing ta na hi ke no ke jong ngai nu zat ve kau pi gu nai zat ve ka text wang in leng dang ngai a kinung hello dinga ki gel ha chu hitan tin imacha apa chom ding ombe chom ta pon hi kamit ta akamu a kam chang ta ki khen di thu asei ka za awang achun ka gel to sel ting ka ta san the him ji pon hi college life wa e khutu na le kinung sit na sunga chen ho chun melin alom the him pon hi ki gam le jong le phat ong anei kom le ina hung ji a kanu le ko unu ti ho to ki pa ta a thlat khom jiu chu kholai dunga khomi veng mi in en o chat wa ine pa chat jiu chu ka gel do ting tu a ngai nu in gel pha lu ta ti a enung sung jing chu lai dip da ma chun za chat nan kain kho chu hinum na jong kana nei pon hi ka kol ji jong le a pick up ji te pon message jong reply ji te pon hi phale ni kho chi in khat lang waltan ama pulduwa ka thot na la ni tinin aki beijingin angol pai ding chu ka hitai ahin polang mai su chu mi him te ve thin ki pa bang chun amjin hin la kalung sungwang mei kong phet min mo chu ana hi mi koima he sa lo de ka ti wanga chu kom chan chun azo lo chu hitan tin in sunga kom chen ho chu masang to apang ji te pon thi bia ka ki gela koima to jong ke holowa kom ji chu ken ko te jong alung adong win ipinati ham tia i do jong le ka sei pi chom di ji pon hi ahin kom chen chun ngai nu to ipem khat ka ti wang chu hejing tawin te tinglel samhle jong leng akham bi ma khusung weng sunga sin theim ta le hobung nunga gulang la jong lamkai ma aniki tu chu to aka la achapang ho ka ngai lun am hon jong e ngai lu win e za ove cheple mom ti ho azong ki saboi lo kai ji chun alin anyo pa cha chang khat le za khat chu kan ei thowin hi in la mi min kho hi jingdai tui tabang ilung thim jing jong second khat dunga ki khel jing thei thil chu a hi ke jong kalung sung na chu kapo zo lo pha na chun kaloi ho mi khat koma bai tuni la na vei dile zu chu ke jong neu khat hin choi pi di ha mana nom khat kanei e ka ti le kaloi pa jong chu alung adongin ipidina ti o kidang sana atin e mana nom khat kanei ale mi koma wang se do hi to anzo le min ka don ai sa de ka til ole atin nila chun ama don ding ga kila chun ke di jong e hin la pi in ala a ka sol pa jong alung don mana chun ahi poi ipi amandin ti ham 80 in e katitro pan na a experiment khat bolding uma hichichu ga kizil masat ding ka ti ahi ti achun ka zo ka sei tan hi ke jong karuma ka chi thai pha chum khat ka ki yal lunga chun kalung sung nan zo si chu bu hla de tin ka don tan hi aji chu kam thom ka hi ji alung gel chang sei do theina ding ti achu ka don hi hi chun kalung aung ki pa in ngai nu kola lunggel chang sei de tin ka kol tai ngai nu in jong kidang sana chu en pikamin ke jong ngai se su lawa chun kalung gela chang chu kaban je phla tan a hi ngai kalung sin a hi ka bol thu ani hen lang golin jong ton na anin san pi hile hi banglo ma hin gen thei thu pongi tu a leng dang lungdang gelding chu epidinga kalung sin a thu ena san pi a gen thei thu sa bedinga nei gun ham gen thei ka hi ji a tingdel de ka hi hitam ka gen thei ne jong ne sa hin ti a ni hian de hi le in san pi da zo le chun iti ham ngai a hi poi lengtang sang din kain phal poi ki le ki tan kain khoding nya khat be nei gel pi tangem idia kan khonun kho zawlo wa golen nei nung sung jing ham ti a ka se chun aman jong ka su hiel am kha jong le ni ngai damin lungsit dang kanai tai ati in athat tai ke jong kalung nat na ka puzo ta pon hi ke jong message chu ka ban thot ta na hi kalung sit na hi ki chip na ipidia na ngai tu ham hita bang lanu
nahilam kin ane phalo na kyoi mongi ngai kini bol na pangin midang wang barhi be na azule midangin ikanati na bol theini chutin message chu ka ban thot tan hi ka number jong e plok tan su na hello bang achun angol bang achun ka omin hichen ge a e bol kin thei wang achun kalung thima ngai nuk ngai lowang abai go hi be jingin a hi ke jong ka dei pen le kalung sit pen la nung ke lo dia mol pang lep tan ka dei lo pen zu chu ke din kaloi pa pen nin ahung pang tan a hi zan khat thali zana zu patal ka ki ma na le tola ka to wa chola ka vet ma chun ka changa ka holim tan hi kalung sit ngai nu mil na dinga chun ki ngol mai jing hen lang le nung le ama lung hel pul do ta pon tin in la amel hoina kalung mit hlan alang zingin mil ta sanga chun ka ngai na ki be zingin a hi ana de ngai nu ka ngai na hi ngai lungtup changzo lu ding chu ka hi tai o naw bang noplen lai alang zinge ngai gen thei ji a ka thin de la hi tai o nei tip ni kho jong linglo lai a hena thu ne nei lel jing hi asan dan ka thim thei poi lawla sit nan ka timi kalung gen thei ni kho le elung mon sa a pang nei lo hi za tu a epidia nei ka sa ham ka ki pa sa jing ding lung nat sa gopongi atina hoilang a bai tham hitam chung chol ha jong awa hoi selin lawa nuya elel sa thim tu ho alangin ikitip na cheng tu a hoilai a koi to mor so dia nei gun hitam o chol hla nang be kalung sit ngai nu kom ka velin lang kalung sit na ho hi a sei pi tangem ti a ka uma chun kanule ko nu hongin a pho to a hil to i hong kai lu thol honin a hi kalung na jong chu helun nan ti hin la zule sa a ka ki bole chun amani dinga chun zum na le za cha na bana ekni pin hlun jo si ki chai ta bang hitai amani jong ali su runin lin boy van lungna na jong kai thim tu nai a hin e bang khusung ho bung ti ta lowa no nu la kinin jong kine pi ta kine a ti a no jing ha gel da tan pathin nang dinga apa zo akun zo hin ti tin sei lunin keila ka kham chu to ka zamang he hu in kalup na lang ka zonin kai mu thla lam ka ne phatapon hi jing khu hong wa in sunday ni khu hi ni sia hoina chi ma sapena kapan hole lelam kai ho a kapan ji chu kai khom ki khin ge in jong kai muna lai jin hi kai khom ki khianin knule ko nu in esu khangin mai cham ka simon paten e thunin hinla keila phatmala chun ka phone ho ka vena ngai nu to kana kila khom na ho ka mu ting kalung hong na ji in zu pholang chu kan zon ji ta na hi teacher ka pan jong ka kham jingji chun caption na tam wal pha na chun principal pa in jong e za da ta na hi sumjong kanai lo pha na chun phone jong ngai nu ki mule ani ki pa ji ho jong tua lungat na ngin le lunghan na ngin ap apan pha na chun ka phone jong zuki zu na kana tun chu hitai masanga chapang hon e mule ka bana ki bol wa ne the ka cho pia e ngai lu le e za bol hon jong zukham puma khong ting zukham pa tin e nu sat win e dai win azam ji ta win hi kosung mi weng sung mi ho jong e ngai lu ho jong ka chung thu holim num da chun ane un e the le jing ta win hi ni khat kang tho ak ki jam le kainin in zo lep dan ho chu ka gyal to in ka thang atom le kia kona jong handing ka ki ge hla tan a hi le poetry ta bangkhat ka sun tan a hi polang mai so ki pana lungsung mona hi di lo kalung gyalin nalang jing jong le kalung sunga nang din mun ong talo na kam cheng onem e kinep sa nom chen na khan chen laitip adap matong don onem e na hlim tua ka za kom le lungsung mei kong bang namel kamu kana ki pana tua kamu kom le lunghan na beb kana ngai na bang zo lo tua kalsi na bang lo ding ni ang koi na pachon bang jing jong le kanunga kon kalungsung himnung bang na sut dozo hidi lo mamang in jong aloi pa diary chu aban aga pho bele ema chala ki sun ta po na hi amdan chu chen ye achu a diary na men tin a zule sa a ki bol jing phat a diary a
nitina ki man chat na ho chu an su zilo chu hiding dan a hitai mamangin loi palum chu avein ahin khoman an ha ti dan hole mikam tlom hi zi azong alungnat na zong koi makoma seiluwa hin kho gen theita a an manding dan ho chu ama tu dia ga ki gel jong le atho zo lo chu hintin anap tui kailam jong helowa ahongking izo le loi palin pu jong ahong ke in mamang ko machun hilai ta ipi nenati hi zo otia ado to ga vele mamangin ama diary khuna an choi emu achun aking zo jingin gal apai de tile aloi pa mamangin ain kol chomin bai nagen thein ho ka koma sei khamjong ka hilo hitam hibang gen thei na changa na thu jing nopni hi hen dani kho hi jong le isei khom hi jing lova tu a nagen thei na ho na changa na thu hi loi phalo na hi tin tin puin jong adon bu dan jong helo wachun aki koi tu lunin pasal hi gel hun wang achun akap tu lun ta na hi Christmas zong singla thai hi phana chen mamangin aloi pai sim phat kina masanga kusung mit mu banga senthei umta angi kit na dinga chun ane khompin gi zong agi khompin hi asam ho zong atan pi in Christmas ni khu in zong ho hin ho zong sunlen khom ho zong apu in zu ho zong adu chat wal be setting neu khat adon sa jin tam don sa lo wachun hi tin all chun din pu zong phachi sa no mai khat zia asit hin khu akiman chat vai chu aki gele pamai asan hi hinda leisit hinna in asun azana ahin don jing chu amo nga thei di pon hi kumta jong ahong hi kitan mamang jong dilhi tol pia akle kin ating phat haptani hambu awatan amazong ticket ki ka pha jong akitan hi mamang jong linpu koma ase in ai poi bai dilhi ahong tan na to na iti jong le khala nai thein ha poi lekha bet to komin lang exam ho jong tawjina hi te tin azol ta na hi linpu nule au nu jong akimu pi in asai tai ai poi henu keila haptani zule kile kidika hitan kloi pala hi chitin mona ka dala nom hi be jinge zole sina a unki sa boy kile boyding a hitai nagyal theilun le kloi pa hi kom na langa puing gating kloi om sa ho koma na to na ding ki hol sa intin tongle nangni jong sumjong kala kumle ain tho theiding exam ho jong toji ji le ni khat le ngro thing te ding hi hilaya hin kho amo man chat vai ki ding knom poi ama hin ki wo pi angai cha na hin achunga aum phat le achi sa ho ge la hin kho ai man ki ding hi ti ase achun lin punu in jong mamang ko machun boy ke anu hi jong lang ipik sei thei de ham hin kho hi jule sa don a nongle ma helowa ti a hi hin kho aman ding a hi tai ti a kana koi hi tai patin koma ka tauzin an ngol puma lelong puma ka taw na hojong pachom no ditam tia ka gel kom jong anom ji a hin hila pathenin ka taw na sangi ti ninga ko na kamudo in ka ki pa wal jingin a hi nang hu pon hi le chun roi pa hi kum tha jong amu lo ditam ti a jong kan gel hi tai nangin nakisen pi a nen pui hoi zala to mi banga be thei hu kin hin nangin phanti na ti chu hi jing hen mang chupan chu mamangin anule pa ko ma ticket man chu thilumdan jakai se in aloi palin phuti jong athumin a hile nule pain jong hinge chapa sumle pai chu lu le jong le hol kina lamkit thei hin khan hin kho sim phat dia na seile ipida ki da diham hi jong chu nagul ngai pen len pu hi kit na lai ati thonin achapa chu akipa pi le thonin alu diza chu ahin ve dingin a seilun ta na hi mamang jong akipa wal jingin a hi ajingin len pu le mamang jong ticket online na akika thunin amani jong achi pa thun de hi pha na chun lin pu jong dila khat anne per wachun an jong ni theilo wachun athi so jing tan hi le au nuin ipneti kin hitam ti le henu le he o ngaidam tunin na chapa le nau pa ke hin kain sugan thei wal hun tai tukal kingol sa kita pongi ni ngaidam te te thunin ti a aka jinga chun anule au nu jong akap thunin ipitia ngaidam na thumham ngaidam na thum na ding om pui patin ko ma ngaidam na thum le thing se ai tai boy lisin a koi lamthlang chul thalo ke pallo ding ham hin la iluna kon thodo lova to den ho bo chu thodo jok tluwa lumten dan diu hi ama wang hi chi na lu na mun apa din do ding do a malam kal du jing puma kal sung ki dinga
nakigel ha hi nu le keidin aling sia tai ahin nei sugen the kitlun ta hi oboi chotia akholai ta wachon mamang hungwa lunin ipimen ne uta atui to warjing ti achun lin pu in zong netnum le khorin ki chamilang hungne le chun hetan ti tia aga ho wachun anui ki tawin hi kom khatlang so mai nuin zong ki mokhat lo chu lin pu le in song mi te so mai nu siu si wachun akoi din lunggial acham kim tai ti thejing chu hi tai din pu zong gyal sot se su lo wachun akhot ki chama agani achun same ta be an hi tan tuita achun ani khom tawin hi din pu in zong se kin in bai mang nang tabang loi phai ko in akimu zo ta dem kain ko anang tabang loi pha kanai kha hi ke din acham kim se le kiat pi mai ma hi le hen zule sa a ki bol jing lai a nei the na mi dang banga kholai ho lim na ani na nei ding a hin la ki da ta le the ta a hin kho kaman jing wangin hothima kun khuwa nei musa kinin nang wang hi kaloi pa phapen se hilowa pathinin keiwa suiding mamong a nei sol pi a hi tin ki pa thu chu se chimti nei le wachun a seita na hi am ho jong tuita le pa se na chun an chu ane chai ta win hi din pu jong a hin kho cheptel tha mangdinga dili tul pi zon ding hi ta je achun zan imon dikon achun akingai to in a hi le nu le au nu angai mama jingin a hi din pu hi kholjin jong bol khalo hi ji chun tunghel nan abam de sen in a hi ama jong ngai nu jong sumil ding ati ta ji achun achaine ding achun la khat asim khomin a hi ala chu zanmang mela kisi pongi ti aki gela kiya kon gamla nahi ta le nangji in ki kap pongi kinung hello dia ki gela chiding nahi ta le gelda tangi kin nahin khoding kangai etin na ko in kathing hungki le kin in tin na ko jong leng na chi tai na de anglai zon ding in mildia lom lo hi jong le zanmang mela kimoto hipovetin nahin milmai tangi kahin khon keiding in imazok si zakai an hi jong la chun haimil mai tangi tunin lungsung na phep kita san tu tahi jong le hen nang le ke kalungsunga koi thip tangi ikhan khocheng kente sa ki tapongi kalung tim hi avelin na sa ki tapongi bolkhel ni lo kalungsing hi kachin tu mai tangi nang jong chitan nikipa na zon din kain lai kum kho adin tai kho jong ahwa tan tin pu jong apon ho ki simin kithalel ta chun insungmi aki khen tawin hi amazung loipa mamang to amasang hin khoding gelnan winger achun dimapur zone achun ana chilhun ta na hi amani jog dimapur apan achun dilhi zone ding achun fight achun ana chiki thunin lin puzong dilhi ahlun thun achun no masala jingin hi amani jong mamang room anomna kisangat achun alul thunin room hokoima anom lo ji chun ana nel the jingtan asu ting thunin chuzawa chun akisil ting thunin not is dukan na chun bo saga kila thunin akihor min thunin tuita chun anewa thunin alel the thun ji chun akizam pai thun ta na hi ajingan jong aki chol thunin akin chun mamang jong college achi pantan lien pu chu remo roma da la in pula a boring to lunghel khop jin sunle teris powa kaldo jin a khop ting roma am ki jin hapta khat bang hiti am zawa chun mamangen aloi ho na to na hol sa chu amatan amazong interview wa ki godinga chun seita na hi azinga amazong interview achi in ahin la tawin na tunga chi pandinga chun om ta na hi lin puzong kingai seta chun duty achi pan ta na hi mithim hi ji chun again tei le jingin a hi ana to na hapta khat ai ta wanga ana to na wa emi pe pi am wanga chun koi ma ta jong kyauji lo hi min haule ahuna khampe ma adon bot ji hi na to phale na to ding bo koi ta chun atongin break phal jong le mun khana achanga to jin mamangin afon lui aki choice achun la ngai jin hi ni khat ni ana to na wa ana tong lui nu mai khat brick pet na din pun mun khat ala ngai pet na hin akom ahungin hai atile din puzong earpiece ala ngai ji chun azwa pun menu in jong amai ta chun akhut aga zap le ahungking zap jingen lin puzong ading pa in sorry ka zalo hi aga atile na menu jong ong ham siwin amel chu lungsit mel apol he jingin hi hello kemin momoi hi ahin tile hai lin pu aga ati in tona chun tawhlal hun tai momoi chun adong pai jingin na to na hi tomna sa lo ham atile din puin jong anom nai atin mamoin adong kinin ale mila in jong dala hi in nanui lam cha jong ki mokhalo ale ipi boina na nei ham
kai thei diham na gel si lo le ati achun lin pu in zong imacha ka ti pui in langa pat kahuna naina lai ale kalung hel a hi aga ati le mama in zong aga da in nunga ho nin tha lel khat hai ti a aga nu le lin pu zong ahung han chop min hoila ipinunga kanu le ko unu ka ngai hi atin mama in ka te ale ei mi hizat kyum hila na to na lele azong ipilung hel na di diham ki tor khom zinga na thi be ji a kalung dong to apat ki tor khom kheu khom na ho a na zau ji de tai ati achun lin pu chu athip he hu in mama in ado do achun he ngi he tai mama in zong koi to num ham ti ado achun kaloi pa amin ma mang to ko mi atin hi mama in zong akhut aga sa in mama in zong akhut aga sanin friends ti a aga sele in puin jong salam hen bolin hi ti chun amani jong golta chu ahong pan lun ta na hi luma luna loi pa ko ma tunia thil to dan ho sei pi le loi pa in jong di chu pasal chuti bo hi ta hoi ma mai chu atile hingi hoi a ozong anem chenin amel jong lungsit mel apol he mi pa hile kilome ami hodan jong athi mi atile mamang in jong nang pa jong ke to bep luna imajo si net ki tam ti a adai in aki to lonin aloi pa mamang in jong to apat wang ki jong nahin hai milta na te tumai hoita loi na ki mole ti achon len pu in jong itinang kamil diham avelin jong phapo hita ichi chu atin katot bo chu itin mamang in ase achon aki dai dai thunin nom asale jing thunin hi chuni kho apan chu lin pu jong nom ain sale tan na to nawa aloi ho to vin anu ivin aki pa le tan hi adia ma mo chu to a ki wap thei le jing na hi lin pu hi pasal thet kun thet amel jong hoi hin ama bo zu anha don warzi a alim an ki khial hin to awang imacha khamna thei abol ki lo phanin na to na 3 to 4 months ahung hi achun a complexion jong ahung ki khial tan namai ho de ta khat chu ahung hi tai momoi jong pathin a ha na hin sunday si le dammo boina wal anei lo le ki khoma chi fil kha lo khat chu hi lin pu jong ni khat atim le aloi pa mamang ki puin achil hun in lin puin jong aloi pa introduce abolin akimia het uvin mamang chu mikam fel le zep hi ji chun kai khom ki khian chun kamtin avei do in momoi koma kaloi pa hi mithim a hin a hi wang mi pata a hin lekima tup the hi ole kingai pi na neyam ti a to le momoi jong tongma ba kanei lo to kimat de ta hi ba tin atwa vin no masale jingun hi lin pu le momoi jong ong ki wap thun phat na chun alung tim thuna kingai na khat ai nei chi thun ta na hi la lin pu la pasal kamhlom hi ji a alung gel jing jong ase ngap chalo alang khatna athil tu sa ho gel do kit ting ki kipal kha ken te tin a gel kit jin a hi momoi jong na mai hi ji chun na mai zo in ga sei ding chu chan hello na mai ngal ta na chun gel te tin alel ngam kit pu na hi ani gel huna chun sei do thelo lungsin chu aku achun alung sing thuna uma hi tai pe khat le ki pa na le ken thei na in abom jing thun ta na hi chun hla ong hi ta ni khat lin pu in song kinai pi anei nei lo do chena anei lo le lung ko a lungsin a thu sei dinga chun akel tai aloi pa ko ma sei le ama sanga aloi pa akipa zo in boltang kasun chichuba itil an seidam kiti atin a sei dinga chun azol ta na hi of day ni khat hi wa do dinga chun ati tawin hi ani khol hena chun aloi pa adha tan itinangi dating aki kong diam ai lo ding se hin nakimo to chai lhun ting hin he sa la chun hungpui nangi tingthlang mi ho cho to ko min atin din pu chun phamo asale awang achun aloi pan paten hilte chen chun helin best of luck tipo ma chun smart then chun asimin asol tan hi amani jong akisu to lhun le mamoi in mamang lo ong ipidia hung lo ham tile din pu jong aloi pan ase banga hungnom hiza kin kho ta khat ani a hebang alung hana chu aga atin mamoi in jong ama atot ingai le nom ji a atin lin pu in jong ni la le munil ka a hungen te mi ho kala thun de hi amani molang azun thun in coffee ho adon thun in ne the en thun in amma jep na lai ji chun asat to chun pa nga ki hla pa dinga chun achi thun tan a hi mi hem adim sel jingin aki chim loi dongman de ting loi nule pa zuka boloi adim tha jingun a hi amani jong chu aga to hla thun le ne the zo ho angma chet la jingun lin pu jong awa the fang chun chip so chu
aga la in hiti chun amani zong iti le ilang pot di hopo chu khewlun in hi lin pu zong momoi lung sin tu sei pat de dan a lo ji chun aki hele le jingin umji to ji heta pon hi momoi in zong ipinati ham ati le lep na ding a lo man chun amecha aga tungin jun atha nom dan asein momoi in zong anui sanin chi tango gatang atin lin pu zong washroom alune chun a hai nemin golang tuni na sei lo le iti na sei dam ti za hin tin amale ma cho kitil tan hi ong kile chun lin pu in zong moi koi to nom ham hiti chen ki wa wangin na se do hi be anti a dol momoi in zong naw pa to ko nu to munil ka a kom khom hun hi atin hi lin pu zong moi tel chom be ga ki dong le ki ngai pinani a atin hi momoi zong ein ve in ipiti ham atile lin pu in zong seitang ati achan momoi in zong ngai pi kanai le hiti a hi iwale le jing thei ni nei sa ham ti ase achun len pu zong alunga yes aga ati in moi tu khat ka se ya lunghang hi to ati achun iphiam seitangu atin moi damsunga Christian insung khat sim khompi din kan dei hleni itini gelam ti ado le momoi zong ati be in ado akile kepen taong numei hoile phadim se na atin lin pu in zong leisina hoile pha zong tamnante hi chi hola chu nang zong khat na hin kemin mo anang hi apa pen le a hi pen chun hi tai gel thimin lang namilung sina kathusim hi neisan pen ati achun momoi in zong chom khat hi gelin chu ti a long sidi ta neilung sina jitinga nei delen hi le elung se jingding chu epidia kadapi deham ahin khonung le lungsit na khat se nang kapi hi hinsuki hi be enti amamai na se achun lien pu in zong moi mamai khot chu atu in pathin le nang koma ka kitep hi thina in I khan tailo na khen pong ya tin nin pu le mamai in zong lungsit amuchi chu en tu pan hlun ta na hi phalani hong chalin kumjang ong hlung ta na hi lin pu zong Christmas manga apat nom le wang achun presidency college of graduate zong last year ahin mi ngan si ji a abor sa ji hi damna anei le hin chai le coaching ho zong la a SSC exam ha zong to pandi ati ji achun in langa anu te ni akolin akigo na hole chileva le sum liu sa bep tin ase achun anu in zong nangman phanti na ti cho hijing ya boy hung ha panen lang pathin song pumin hung ki mang chan lang nalu changjing zong na hi be in keinin zong kan taw kap jingluni tin anu in avai la in mamang zong graduate exam api ji achun ilang apot ta pon hi alang khana mamang dong munu zong pathilung sin achun indigo a air hostess ong pangtan Delhi base ahin aloi a kho ho om sa khat kom ahin belin mamang zong no masale jingtan akoi din anu mama jingtan hi February ong hitan nunga golang zo sen anga leljing Valentine Day chu ong long kitan hi lin pu zong masanga ngai nu Valentine Day ni a kinim puma khyopi dia anoma khyodo lo chu alung minin ong langin khunai chunga chun agialin chini kho zong zumna ki to ki dem ti achun lungap kaina nei ta na hi zanin mamoi aga akolin jingni kho Valentine Day ahin kaloi pan adong nu zong akovin restaurant khatna kimel het tuko min ne theini khom ati achun anom ta na hi jingni kho achun mamoi le mamang dong nu zong akimel het hunin ambience for achun alut win ne the ne win shopping ho abot win nom chu sale jingun hi lin puzong on kum le lekha asimin SSC exam bolpat de ti hitai amazon akya borji le na hi na to akop le allergy le in hizong le akha apet pumachun mi khat hi te ding akut hi lin pule momoi zong lungsin amuchi atul hun zong apha cha tui achap jinglun ji achun anini achun apa hoina ban a azungjong asunglu che in huile go ki thojong le longlo sungpi banga chun ading de jinglunin hi hui ha ting thingphung ana gom ho apul banga chun amani jong aka hluna lepna ho mut banga chun apangin go ha jong le thingphung jung hlonan apang jing zon hi mamangwang master sim bede ti ji achun diju a hindu kuli sa din aki boltai lin pujong exam he theimi ai ji jong ahin ta sale lagawa me pata ai ji jong hintin
ahong lo ling pe in achai chai nan result out to honin select hin matan hi amazong Delhi police SI ding achun awm tan joining letter nga mai chu a hitai anule aunu zong athu a hel huna chun akipa wal sin jing thunin a hi October last week zong ahong hitan Delhi NCR koki chate josin angalal pen adi anu agol hang hon angalal di se no kathangi zong ahong ki pan ki ta na hi lin pule mamang zong achi lunin mamai zong aloi hoto a hi di se chun amon langa kisto ding chun awm win a hi amun alun lun chun mamai ti hoto a kisto win a enjoy le jing win hi mihim zong ve le atamen lungmon am le jing in hi chumkha jawa chun mamai in volleyball be nalang achinom dan ase in lin pute ni le football avet nam thon ji achun amo sol tawin amani zong football chu avedan lun tan a hi lin pu zong akei le akom zap thuna chun gel palo be achun ngai nu mel to kilo ta khat ain mo in ave chen achun lo kilo asan a hi ala ngai nu gotia training bola Delhi a amde chula ata san kit pon hi a hi chu ngai nu in zung kumtum training abol chu achai hitai aloi pa aga khiu simin orchan betimo chihu ngai nu hilo ham tia dole aloi pa jong aven zakhula tin achu ti vel hun tan hi ngai nu zong asanga amel hoina achul pon mi vet din wang a hi mong jing line a hi hinla amai su wang ki pan amai su akilang pon hi amanin zong achu ti vel hun le ngai nu zong ahong ki hei chanin amani zong ake mangloi chel hunin khet mo sa ta chun football ki chip chu awe kit hlun tai lin pu in marks ki bozi chun koi hi he thei pun amang wang chu aga moi na hi amang chu Delhi am sa hi ane sa chu hi ngai nu jong amang koma ding chu lin pu to kilo asan hinla lin pu Delhi am de chu gel jong agel pha lo hin ata sapu chu kilo asakit mama in hi hitu chun kyaulo wa chun am tawin hi ila in ngai nu jong aki gelin tin pu hiti baha hilode baha ata sapu chula akilovin mamang to ma akiwap kile ahi alin pula Delhi hongde chula kata san kit pontin ahi lo le mamang chu kyahu in tin kidong chop jing hin otin aki gel hatai aga textan mang nadam dam hinam ti a thot le mamang jong message sung chu ave in hi le henge nang koi ti a do le mamang hin ngai nu number jong hi anan delete hi tai ngai nu in amen sei phan chun aloi pa sei pi pun koi anai washroom che inge atin washroom ma aumin ipin sei be kun da lai ham tin lohang ta chun reply la bolin a hi ngai nu in jong delung han di jong kai nai hinge ka thi mo e emadang sei gun hi di poi mo atuni no koma chu ulin hiloham ti a ado achun mamang in jong a reply wa thei tapun ibidia amana do na lai ham kianthei an tho na ho nalung na chim lo lai ham tua tha be asu nat kidinati ham atile ai poi mang kati mo e ka ki he ni ama hi le lungsit ta in khatve nei ki mu tu sa in ima su thing di kane e ka ka thuna atin mamang in jong lungsit ta in saboi ta hin ati wang achun ngai nu ataw te te tan a chainan a hi le ama khain do ding anup lo kan he sa di hetin angal hun tai mamang jong ang do tan din pu chu ngai nu in akimu pinum dan a sepi dia sepi lo dia ki sepi in lang hile zule alung sit masa hi ji in lungyal hin khial ki le mamai iti kit diham tin alung akham le jing tai din pu in jong ipinati hi zo lung akham tu ta ve ti adole mamang in jong len bai mamai khu ichen ge an lung sin yam ti adole len pu in jong ichen ge a kalung sit nangin jong he chula asu sa behila hi chu tu ta a nei do ham ti a seile mamang in jong ai poi ga se in ti achun thinan e hin lun ti lo ama to khian jo pongi ti a se achun ama jong ngai nu to a kyau thun dan seiding ati tai til khat ka se a luhang hi to ti achun din pu jong pitu ham nang pa hi nadu da hi e ipitu ham se in ti a no ta hi chuin mamang in jong architects thu hun le ngai nu thu se ho zo si chu a se achun din pu jong anom pon hi mamang in jong kin jong kaza da hin hi wang seinom anei thu asai se jing phana nang ko ma chu hindo de ka ti pi hi ipi la khat ve chu ipi seinom ham ngai la phon in lang aban kimu pi dale chun hi tai ati pi tai lin pu jong pha so ta ki yam nong chun phat sa tai hap ti hit ni ho asai pi in
din pule ngai nu jong ki moto dinga chun am thun tai mamangin jong azuin akom langa nga tan hi amani jong pa khat na chun akimoto lun tan hi akimoto lun na chun apa ma sading pen jong am thun pon din puin jong dilimuna ipibola iti anom pan ham ti adole ngai nu jong tukum training ka chai chai achu khong hi Fortis Hospital a nurse na ka to hi nangla ati achun kumni lingdi tai ati ngai nu jong ni ho nom ta lo ding jong ka ta sane kathi mo jong ka khet nai ulen hi jong la tuni ki moto dinga katim na anong hi ka ki pa e kan khela jo se ngai dam jo hi jong leng na ko ma ngai dam kain tho me ti ase achun lin pu in jong avelen ki moto kit in te jong kan ti lo hi tai ida la ka nang ngai no jong hena sa hello banga no ma in tip jo thim thu cheng gela nip na nei puma hin kho kan mana namel mukal nga ela kanom jing lai a nei ka sa po zo lo ding lungsung nan ani gon pi in we khat be jing cha jong kaulen hin iti hin kho man ham ti jong gelova leisina min ato ding le ke to dinga jong ka dei lo pen kanong kama hello kho ma kalungsung na dam dam kha le tia nitina kana thet pen zu kana ki bolen in sa in lang khusung beng sung bin mu a mi ma jong ei gelo kho wa hin kho kana man a zapinu sa thei be ma hin kho kana man chun to ak loi pa zal la hi chen punglung kit ka hin to a hi chin kho achu kile nei ti ham ti ase achun ngai nu jong amil hi thongko abang jingin hi olen ngai damin kg in ana gen thei wal tai ngai dam hoi jong kai poi a hin training kana bolai achun kalungdam mo in kana na in athu lal mama jing ta na hi ke jong hospital ra e admit du ai ji achun e di jong nom pon kanula ka pa in kani chapa jong ko ti ale khasima hi ji chun ama chun e se sa din ana koi uve kadam lo ka hin he sa nom pon a hi aji chu kalong sit war ji a hi again thei ding kana phal lo chu a hi honunga ka gel hi chi a kan he sa lo chu kana bol hil pat na le alien pen chu a hi kan he do e kani chapa in jong asun azana e se sa a evet call jing ji chun kini jong kongki close che lun tan kamit muding achun e phat bol the jingen mi khoto ta le zen thim ta ahidin kan yelin alang khana anei te khai ji jong chun ilanga ho to kola ka kyau ding lew ama to jong a kyau jiwin a to jin kanula ka pa koma ngai nu hi kin ka ki jen hin kin ka chen pi ding hi atin a sei jin ke jong kanoi ji in thot thim ti po wachun kan ho jin iza kan se po na hi ke jong hi chen a en moi pi khat a hi to ama jong e phat bol jing to kan ngai to khatan a hin lungsin achu kana pi di pon hi kon ka le market shopping ho apo e poison hi ti chun ol chun kong ki ngai che khalun ta na hi chom kha zawa nga khat hin kitchen pi in e hian tai nang contact di ka ti wangin ka hin contact do zo ta po na hi lin pu in jong don put kin in lungsi di ta nei na chan le chun hi chen hi thlun lo ding hi training ball na chi ding ni lum ko na tu ni chung to nei in e lum khum thlun jong le ni so em sel hoi ta to ikimoto kit de he ina ti chu ven chung pathin jang gop lo jong hi hin tin tu ni ikimoto ni kho in jong chung to nei in e molep san ki thlun di tai tin ni se lum kon chu aga we sa in hi ngai nu training ball a achi du kona na pi pung chu hela do in ven ngai nu nei tet na hi chi phat achi lai chena kalong sin om jing de na ti jong ke ding in pung jong pha sim na mai an hi tai ngai nu khut chu alan pung chu pi in asai kin in ko hi le along sit ma sa mil ha sle jong le mil ha sle jing nan ti a hin e in phat an ki sang tai ke jong long sit dang kan hi tai ami li chu thi pi in bil dia lom lo hi jong le chun zanmang mel a kimoto hibu ve tin nei mil mai tangi tin a hin da tai tin pu jong service azui pan ajoin pan tan kum kha jowin mamai to hodan thengin a kicheng hlon in lagup jowin au nu in jong ji en nei le anu le in am de chu anup lo to mamai jong achung hongki panta ji achun anu jong tili a apo in a ko sa uwin kum khat walin tin pule mamai in jong chapa mel hoi ta khat anei hlunin kum thun ting in langa
Christmas manga achi jiwin hiti chun kipa le thanum ta chun achang khom tawin a hi thusim aki chai tai thusim hi ngai no mle lung sit ta in like share subscribe in bol chi pe ge diwin kong taw kin a hi